سلام علیکم. بچه‌ام به صورت گرمای یا ویزا موری کردن همه تونی بیویم ما کم بچن به موقع کار کنیم یکم ویزامون رو اینمه کنی بیویم چی خلق کن جمعون همیوی همه خیلی سوالا بگیم هم خواه بسیاری هرچند که هم خواه ویدیو در یوتیوب بسیار شدگه که چی گرمانی اومده میشن که با هم قودم یوی سوال میدادگی بسیار سلام علیکم. نومی ما دیلوار. ما قریب 2 سال میشه که در گرمانیا کار فعالیت زندگی میکنیم. در این ویدیو خواستم یک کوتاه درباره راههای به گرمانیا اومدن گفته بگذاریم که چی راهاش هستی و خاطری که وقتای اخیر بسیار مشنیکا بسیار شدگیان فهم میکنن در مورد پولشون میگیرن چی میکنن به خاطر گفتیم که یک معلومات بتیم برای گرمانیا اومدن بگیم ای همه در راههای همه میشناختگیش زمینیتی آسان 4 راه هست خطا نکنم اگر بیاد میبینیم که کدامش را چند قدر اروین زباندانی شما در کارای واسطه به همون با شما یک خلاصه در بیوینده ای همه در راهی که اول آسان اومدنش افسیاد او پر ای همه در رای آسان اومدن بخاطر که شما در زباندانی بسیار در کار نیست شما نمیدونم اروینی به یک بیده تو نمیپسند یک بعض وقت عده چی میکند مثال کار میتونه مثال یک عده قطعی شما میتونید که جو بیوین در کار شهر نیست که زبان پرای بد خوب بدونید به خاطری که اینجا در میایم باش اینجا در کورس میخونین وقت دارین پیشرفت میکنین کوتاه برنامه درباره هر دش او پر چیه افسیاد چیه افسیاد برنامه هستن که برای والنتیوری وقتی که تو گرمانیا میای آلمان در جدا کارخانه بسیار هستن بگیم خانه پیرانسالان بسیار هستن جایی هستن که شما را به جای خواب تامین میکنن به خراکت تامین میکنن که او در بگیم خواهی کاری ارزان به پول در کاره به خاطر میگن که والنتیوری یعنی به پول کار کته متو 250 بعضا وقت 300 یورو یا 400 یورو این وابسته برای چیز هستن که مثال ایندیویدوالی هر سیتواسیا قطعی نو میانه گیم 300 یورو تا کیسه پولی میتد که در وقت کیسه پولی داشته باشی کاری هم را پیش میبریم برنامه دیگهش او پر بود او پر وقتی تو مثال اویلوی نمیستم میشو میستنی چه خیلی میشه مقصد بسیار حالات دا دخترها را فقط میگیرن بچه ها شما شانس گنده کمی برای او پر افتن شما تصور کنید که مثال نیمسا اویلوی هستن که زندگی میکنن مثال فرزند دارن چون بسیار کار دارن و میخوان که آدمی باشه که در خونه که کودکشون نگاه کنه یا آدمی باشه که کار خونهشون رو آدمشون بده بعد همون فیراد میکنه هر دولت دیگه آدم را او پر در اویلای ما شما میستین زندگی میکنه قطعی ما همه زندگی تو قطعی ما میگذره بگیم میتونتون هر ما بگیم 100 یورو 300 یورو کیسه پولی با ایرانی وابسته دارن بعضی هاش میتونه بعضی هاش نمیتونه اینجا هر خیشیدنش ممکنه نه به هر حالت راهی آسان آمدن راهی آسان ویزا گرفتن دخترکا بسیارش به همین راه آمدگی او رو وینی نمیسید عده باشه میشود 90% بگیم قریب برای دخترها هستن دخترها بسیارتر قبول میکنن بچه هاش ما گرین شانس تو کمی او پر یافتن به خاطر همین بهترش با فکر میکنم برای بچه ها بهترش که اوسبیلدونگ کنین اوسبیلدونگ چی برنامه درباره اوسبیلدونگ میزنیم سیم راهی اومدن اوسبیلدونگ این برنامه هست که وقتی که تو میای در گرمانیا هم میخونی هم کار میکنی متخصص میشی در آلمان بگیم در گرمانیا آلمان گرمانیا نیواژنه در اینجا همه ساحه در همون پروفسیون در اوسبیلدونگ هست که شما میایین میخونین کسب آموزشین مثال کسب یاد میگیرین کار میکنین یا کالج هستن مکتبای کسبی هستن 3 سال دوام میکنن 2 سال دوام میکنن 2 سال 3 سال هم خیلی دوام میکنن در بین 2-3 سال شما حجت میگیرین شما متخصص میشین بگیم اگر حجت گرمانیا را بگیری قدرش بلندتره به خاطری که سیستم اینجا دیگه خیلی است درس اینجا دیگه خیلی میگذره و او رو وینی زباندونی با شما به یک در کاره به یک به بعضا وقت بیده وابسته به حالت بیده میشوه که شما بیاین اوسبیلدونگ کنین
дар бораи аусбилдунг, агар шумо дар аусбилдунг интересни боша, агар бихоед ки бисёртар дар бораи аусбилдунг маълумот пайдо кунед, шумо метавонед ки просто саволотона бинависен, фикротона бинависен. мо вобаста ба саволои шумо бо кӯшиш мекунем ки ягон видео дига кунем. Роҳи чорумаш ки роҳи бигем қиинтаракам аст бигем. И хабари хушам аст, и чизи нав ира пешвақт Германия набуд. И шонс кардааст. Германия баъде ки бигем солҳое ки охир дар қувваи кори бисёри бад дар кор аст, бисёри ҷоҳо холиянд, коргар намераса. Ба ҳамин хотир қонун қабул кард ки мисол дар дигар давлатҳо мода мутахассис дар кор аст. Шарташ оддие, агар шумо ягон донишгоҳ, ягон хатм, ягон мактаб, ягон донишгоҳ хатм кардагем, бигем диплом доред, ҳуҷҷат доред, забони немисиро дар уровни B1 азо B2 бисёр вақт S1 мепурсанд, ба хотире ки ту как одам бояд как специалист бия кор кунад. Барои ҳам забондонии хуб дар кор аст. Уровни забондонии B1, S1 ҳастай. Ту метавонӣ ки ҳамун смелла подават кунӣ. Пасос зада ба хотири виза гирифтан. Вақте ки визаро мегирӣ, меоӣ ту дар инҷа 6 моҳ бигем вақт дорӣ ки ба кови ҷо биёвӣ. Дар бораи иамни бисёр видео карда метавонем, дар бораи ами метавонем ки бисёр гап занем, ҳар маша шаг ба шаг гуфта бигзарем ки дар куҷо меравӣ, регистратсия мекунӣ, чӣ хел мекунӣ. Иша шумо вобаста, агар интереситон боша, бинависен комментарияда фикротона, саволотона. Бо иншоалло ай видео дига хати ҷавоби саволои шумо мешавад, ба саволои шумо ҷавоб медиҳем. Масъалаи дига, масъалае ки бисёр вақтҳои охир ман дар интернет бисёр мебинам, бисёри вақт шиносо менависанд, одамо мегӯянд ки пайдо шудагиянд одамое ки мегӯянд брат як 5000 бите, забондониту дар кор нестай, туурӣ мекунем визата, ту меравӣ Германия, ягон ҷо доставчик кор мекунӣ, намедонам ягон кори огород мекунӣ, ки намедонам ягон стройка мегӯянд, хай ҳар гап мегӯянд, ҳар хел мегӯянд. Соқа паспорта бите тамом туурияшо мо худмон мебинем. Ам хеле гапҳо бисёр братан, одамҳо илтимос бовар накунед, илтимос вақте ки пешави ки шумо сума метен, бестен нигоҳ кунед, бибинед аниқ кира додесен, чӣ хел кардесен, эҳтиёт кунед, натен просто так мошеннико дастундона. Ба хотире ки ман мебинам вақтҳои охир, ҳақиқат бигем, реально бигем, бисёр шудагиак, бисёр одамои ситуатсияҳо, историҳо ҳастанд ки 5000 сӯхтагиак, 10000 сӯхтагиак. Ба хотири ҳамин ман гуфтам як видео кунам. Асосан гирем ман контенти ман ҳамаш немисӣ, хатия 90% аудитория ман тамошо мекунанд немисия. Ман ҳама кора навсак ягим ютуба, ман ягон блогер нестам, то есть ягон блогери знаменитӣ нестам, но мо сар кардесем. Метавонӣ конечно ту канал да подписатсия кунӣ, агар маъқулат шуда боша видео, агар ягон чизи нав ёд гирифтаи ҳамин видео ягон хубӣ дошт ба тура. Мо дар оянда канал да бисёр дар бораи аусбилдунг мешавад, роҳҳои аусбилдунг, то есть соҳаҳои аусбилдунг чӣ хел дар Германия мегзарад, и ҳамаи шаг бигем ки детальни информатсия мешавад. Ба хотири ҳамин подписатсия кунӣ хуб мешавад барои худат. Забон муҳим аст, забон донистан ҳатмӣ аст. Ба хотири ҳамин вақта бисёр нагзаронен, баҳона бисёр накӯен. Ман насиҳат намекунам, ба хотире ки ҳозир медонед дар Инстаграм ҳамаш насиҳатгар аст, ҳама насиҳат мекунад. Ба хотири ҳамин факти гап занем, омаданиян забона хондана сар кунед. Масъалаи дигарро гуфтанӣ будам. Барои бародарое ки дар Олмон ҳастанд, дар дигар давлатҳо ҳастанд, Россияда ҳастанд, кор мекунанд, респект ҳамаи одамое ки берунаи ватан аст. Ба хотире ки берунаи ватан будан ҳам осон нест, ҳар кас наметавонад ира тоқат кунад, мақсад тоқат кунад зиндагӣ кунад, мисол мушкилиёша бигем ҳал кунад, худаш самостоятельно. Ба хотири ҳамин ва одамое ки шумо нав Тоҷикистон омаданиян, Германия ё ки фарҳанд дар куҷое рафтанӣ бошӣ, бародар, хоҳар, касе бошӣ, илтимос эҳтиёт кунед. Шумо як коре мекунед, шумо бигем тоҷикем гуфта Тоҷикистона чӣ мекунед, муаррифӣ мекунед. Ба хотири ҳамин ҳар як коре ки шумо мекунед фикр карда бикунед, як одам бехатогӣ нестем, мо ҳеч идеал нестем, но кӯшиш кунед ки кам мушкилӣ кунед. Ва одамое ки дар Германия ҳастен, шумо дар як маслиҳати хуб, ё ки одамое ки нав омаданиян шумо Германия, илтимос вақте ки шумо онлайн ягон чӣ мехарен, сайтҳош бисёр ҳастанд,
kleine zeigen eba ё ки ягон чиз ҳастанд эҳтиёт кунен гарени мошенник бисёр мошенникҳо анқадр бисёр шудагаен сум рӯй мекунӣ сум чиста рӯй намекунад адресотам мегиранд истифода мекунанд даниёи тира в общем одамое ки меоянд ҳамин тему ҳамин чизода эҳтиёт бошен ва барое ки бигӯем ки доим дар актуальни хабарҳои Германия дабестем шумо метавонед инстаграми марам подписатсия кунед бубинед инстаграм ссилкаш дар шапка профил ҳастай Салмон Олмон ҳастай блогери хуби бачаҳои тоҷики худмон ки о тез видео мекунад чихе Германия биё чихе Германияда кор мекунӣ дарс метанем сира бубинен ёд бигирен ва дар умум бо сайтҳое ҳастанд ки дар душанбе агар дар душанбе шумо зиндагӣ кунед марказҳои забономӯзӣ беҳад бисёр шудагия DSV маркази хубам аст бачаҳои хубам дарс метаҳанд бигем мутахассисои хубам барои ин забона ёд бигирем ба одамое ки бигем пир баҳона мекунанд мегӯянд ки вақтто намерасад раҳто намерасад дурен яъни телефон дорӣ то замира однои ютуб дуромада ё ки то однои инстаграм дуромада метавонӣ то имкониятот бисёр аллакайтира то уже состоятельнӣ ба хотири ҳамин мастайна бо Сулаймон бародар монам без тича кардагай ба нои искусственный интеллект хати будроен бибинем подписатсия кунем ёд бигирен забона в общем мақсад забона надонӣ наметавонӣ Германия омадан пини ба дар Германия омадан ё ки битоням ганда азоб мекашӣ илтимос бародаро забона бихонед забона ёд гирем баъд биёем бе забон донистан азоб мекашем фикр накунед ки ман намедонам мегирам через Латвия Литвия баъд мепартам кора миём нелегал накунам хеле фикр дора дар кор неста ҳеҷ чиз шумо дар рискҳои бемаънӣ накунед забона бихонед биёен кор кунед зиндагитонро пеш барен абача ҳам қодам омадагиам олмон ҳам қодам зиндаги касе наход ту натонӣ омада ту 1000% метонӣ ман моя таҷрибаи худам мегӯяд 2 сол пеш дар Тоҷикистон мечтад мекардам ки чихе Германия барам чикор кунам мисол мекофтам ҳаракат мекардам мақсад доштам ҳаракат кардам ба хотири ҳамин бародар хоҳар вақте ки ту мақсад дорӣ ният дорӣ ҳама имкониятҳо ҳастанд ба хотири ҳамин вообще фикрҳои чӣ нака забонта хондам ги иншоалло мо фикр кардесем ози ҳаракат кардесем ки ҳамин имкониятҳои аусбилдунга бисёр кунем барои мардуми худмон ки биёянд дар Германия аусбилдунг кунанд дар ин видео ҳам дар ин бора ҳам иншоалло видео бисёр мешавад видео якуми ман буд дар ютуб ба забони тоҷикӣ азор раҳмат ки видеоро тамошо кардем то охир агар маъқултон шуда боша метавонед лайк ё ки ягон саволи дига дорем ки мехоҳем ҷавобша донистан бинависен ҳатман таи видеода кӯшиш мекунем ки вақт ҷудо карда саволи шуморо ҷавоб бидем азор раҳмат боқӣ дар паноҳи худо бошен ҳаматонда барору будборӣ удачи чао